twifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri utwo mu masaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha, kuri utwo mu masaha ya nimugoroba, biraza guterwa n'uko ingengabihe yawe ihagaze. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripukwa. I Burundi rero ibintu byakomeye, ariko kandi rwose nyamuneka bikomeje kuba ibindi nabyo tugiye kuba twinjiramo tugenda tubisasana tubabwira uko situation ihagaze. Muraza kunyemera mbere yo kugira ngo twinjire muri ano makuru, nyamuneka tubanze twisuriza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, dore yuko rwose badukurikira bari muri Coline Mujejuru, badukurikira bari muri Coline Murangara, badukurikira bari muri Coline ya Tongo, badukurikira bari muri Coline ya Kinazi, badukurikira bari mu makorine agiye atandukanye. Tubaye ikaze mu gisagara cya Bujumbura, tubaye ikaze by'umwihariko, tubaye ikaze abantu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi rwose abadukurikira bari mu gihugu cya Tanzania, Malawi ndetse na South Africa. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tubaye ikaze tubikuye ku mutima badukurikira bari muri Canada, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa na United Kingdom. Tubaye ikaze tugiye kuba rero tugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze. Muraza kunyemera rwose dusimbukire hano za Bujumbura, turebere hamwe iby'isimbukwa ry'urupfu rw'uwitwa Kisegeti kugeza amaginganya n'uwitwa General Neva kugeza amaginganya. Amakuru avuga yuko iri joro ryakeye bari mu gihugu cy'u Burundi mu buryo bw'ubanga butari buzwi na buri wese, nyuma yuko uwitwa General Neva avuye rwose hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko abagabo bombi babiri baje gusimbuka urupfu. Ni nka bya bindi Imana ikinze akaboko ibintu byari bibarangiranyeho. Uraza kumenya operasiyo y'ukuntu bari babateze icyitwa ambushi y'umutamenwa. Iyi ambushi ikaba yari zimwe muri ambushi zari kuzandikwa no mu bitabo. Turaza kubikomozaho, turaza kugaruka Igitega turebere hamwe iry'ihitanwa cyangwa se kurusimbuka kuremereye iri joro. Habaye ibitendo mwa bantu b'Imana mwe, nimwumva mvuze ngo kurusimbuka ihitanwa, muze kumenya yuko iri joro ibintu byari bindi. Ihitanwa ry'uwitwa ni uyu mugabo wakunze kuvuga ngo ni Reverien Ndikuryo, uyu ni umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, ariko ibi navuga yuko ari ugupfa akazuka, kuko imodoka ye yarashwe icyitwa bombe, iraterurwa yikoza mu bicu, irangije irongera isubira hasi. Ibyo rero ni bimwe mu bintu nabyo turaza gukomoza ukamenya byinshi inyuma. Turaza kugaruka muri CNDD-FDD umenye ese abari kugambanira abangaba bari ku buyobozi ni bande, ese bo barimo barashaka kubakorera iki kugira ngo babarangize. Turaza kuba tuyikomozaho, turaza gukomoza kuri byinshi bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga 5 kuri 5. Muraza kunyemera dusimbukire rwose mu mujyi wa Uvira. Bato y'Abarundi yaje kugwa gitumo, by'umwihariko intare zasarambwe zimaze kubagwa gitumo rwose, abakene iyo barokotse. Ibi nabyo turaza kuba tuyikomozaho. Amakuru mfite nuko rwose ngo ahitwa za Kibira ngo ibintu bimeze nabi cyane na n'ubu rwose, ku bitero byari bigabwe n'Abarundi, ngo icyitwa umuto wo ku rwego rwo hejuru, ivumbi ryatumutse. Benshi bari no kuvuga bati uko byagenda kose Uvira ni iminsi 3. Turaza kubikomozaho, turaza kugaruka by'umwihariko hano muri bice bya hano za Cibitoke, tubabwire operasiyo ko zikomeje kugenda zikorwa na bamwe mu ngabo bari mu ngabo indani mu gisirikare cy'u Burundi, ariko badakeneye by'umwihariko amacakubiri, ndetse nk'uko bakomeje kugenda babivuga. Hakaba hari n'abo rwose twabashije kugenda tuvugana nabo ku murongo wa telefoni, bari kugenda batubwira yuko igisirikare cyabo kirimo amacakubiri. Ibi ngibi nibaza kutwemera, ndimo ndaganira nabo muri ano masaha, nibaza kutwemerera yuko twabakinira ijwi cyangwa se amajwi yabo mu byo twabashije kugenda tuganira nayo, turaje kugenda tuyabanagiramo. Mwumva ukuntu ingabo z'Abarundi zamaze gukambya agahanga, zivuga ziti nubwo twitwa abasirikare ariko twese ntabwo twitwa abasirikare. Hari abarimo baradukandamiza bagafata imyanya ikomeye mu buyobozi, hari abarimo badukandamiza bitewe n'icyo bari cyo ndetse n'ababashyigikiye. Ibi ntabwo turi bubyemere. Isubiranamo ryavuye abagera ku 150. Ubu tuvugana n'imiryango yabo ntiri bumenye yuko rwose abangaba baguye, by'umwihariko hano za Cibitoke. Turaza kubikomoza kuko wasobanura ko ari iki cyabishe. Yes, turaza gusimbukira muri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugera tudetinga Gitega byakomeye, ivumbi ryatumutse, bimeze bite, byifashe bite, operasiyo nyinshi zakozwe. Turaza kuba tuyibakomozaho. Ikibuga cy'indege ubu tuvugana kiri kurindishwa
batayo imwe n'igice by'abasirikare, noneho aba bakaba ari indani mu barinda uwitwa umukuru w'igihugu ndetse n'abasirikare barimo abakomeye, barimo uyu mugaba mukuru w'ingabo Jenerali Prime Niyongabo. Ibi nabyo ni bimwe mu bintu byamaze kuba rwose biteza ikibazo gikomeye cyane. 5/5 rero aho turaza kuba tubikomozaho, by'umwihariko tugende tubapudetinga. ubwo wowe utari wakora subscribe, biraza kugusaba gukora subscribe kugira ngo tugendane neza rwose. Nyamuneka twirukanse cyane rero sindi butinde, reka duhite twinjira mu cyitwa amakuru arebana n'umutekano, politike na diplomasi. by'umwihariko duhite tugaruka gato ku kijyanye na ntuzana, ku kijyanye n'iri raswa cyangwa se iri kugabwaho igitero cyatunguye benshi k'uwitwa Tshisekedi na mugenzi we w'impanga ye General Neva. Ibi bikaba byabereye mu Bujumbura ku muhanda neza neza werekera ahantu bita Gitega. Ibi byabaye ku isaha y'isa 5:36. Amakuru dufite ngo abangaba bari bavuye ahitwa Bujumbura ngo mu nama idasanzwe yari imaze kuhabera, ndetse abahuje n'abakuru b'ingabo. Iyi nama ikaba yari yitabiriwe n'uwitwa General Masunzu, muramuzi ni Karundura Karabutaka, ni umu FDLR umwe w'indani. N'inama bivugwa yuko yari yitabiriwe na General Prime Niyongabo. Uyu ni umugaba w'ingabo z'u Burundi, muri make etat major y'ingabo za FARDC ndetse na etat major y'ingabo z'u Burundi bari bahuriye i Bujumbura. Ariko muri guhurira i Bujumbura ngo uwitwa Tshisekedi ndetse na General Neva ngo bakaba nabo bari bahari. Ngo rero aha icyo bari bagiye kuganiraho ni kijyanye n'umutekano hagati ku mpande zombi ugomba gukazwa, ndetse no gutekereza ku kijyanye n'umujyi wa Uvira ushobora gufatwa, Repubulika na Demokarasi ya Kongo igahura n'ibibazo, ndetse n'igihugu cy'u Burundi kigahura n'ibibazo. Nyamuneka rero ibyo nibyo bari bagiye kwigaho, ariko muri uko kubyigaho amakuru namaze kwakira nuko rwose byaje kurangira n'ubundi nta kintu na kimwe kibaye cy'ukuri, kuko rwose byaje kurangira navuga yuko rwose ibintu bihinde isura ndetse bibaye ibindi, kuko imodoka yabo yaje guterurwa igana Gitega, hagati na hagati uva Gitega werekeza Bujumbura. Ayo niyo makuru dufite. Iyi modoka nubwo yaje guterurwa, amakuru dufite ngo haterwa imbere y'abayobozi, ariko inyuma iza gusigara, ndetse mu by'ukuri n'imbere nta kintu yigeze iba. N'ubundi zaje gukomeza igitaraganya zihuta, birangira zirenze iyi ambushi. Ariko icyo nababwira cyo, igihugu cy'u Burundi cyari gitiriwe rimwe kudeta n'igihugu cya RDC. Birumvikana yuko ibi ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane ndetse n'impagarara. Ngira ngo aya makuru turaza kugomeza tukurikirane episode by episode, kuko ngo bageze aho bagombaga kuruhukira, ngo uwitwa General Neva ngahita yitabaza abaganga be, ngo bitewe n'ukuntu uwitwa Tshisekedi ngo yari yahahamutse. Ngo uku guhahamuka kwe rero ngo kwari gushingiye kuba ngo ari n'umusivili, ngo kuko rwose ibintu nka biriya biturika ntabwo yari asanzwe abimenyereye. Yajyaga yumva ati biri muri Kivu y'Amajyaruguru yibereye Kinshasa. Ahubwo rero rwose kubibona nko muri metero 3-2 birumvikana imitima yari imeze icyati pipipi, uyishyize ku kintu gipima ubwo wahita uturika. Rero rwose mwabantu bibana ngo bari kwitabwaho ibintu byakomeye, ari kuvugira ngo atigerayo ngo abwiye General Neva ati iki gihugu cyanyu ntako gifise umutekano. General Neva aramubwira ati ari twe namwe ni bande bafite igihugu kirimo kiraba intambara zidahagarara, twe turi kubaha umusada. Reka iyi nkuru tuyive duhita twikomereza. Gusa icyo ugomba kumenya nicyo ibintu birakomeye. Tugaruke gato ahubwo ku kijyanye na CNDD-FDD. Uwitwa Ndakugarika nawe bigize gutya biridobeje, biba byakidobya rwose. Uyu nawe ukomeje guhigwa, kuko amakuru njye namaze no kumenya nikuriye indani. Uyu Ndakugarika yagerageje kuroga uwitwa Gervas Ndirakobuca, bakunze nako uyu Reveriyoni Kuriyo niwe washatse kuroga uyu Gervas Ndirakobuca bakunze gutaza Ndakugarika. Ibi bimaze kuba ngabona ngo nibi bimwishe, ndetse ngo kandi ngakanavuga yuko ngo we uyu Ndakugarika ngafatanyije n'uwitwa General Neva ngo nabo bari barashatse kumuroga. Amakuru rero komaze kubumbura atari ivumbi, ngo uyu Ndakugarika bakunze
kwita Gervas Ndirakobuca ngo kugira ngo ave ku buyobozi, by'umwihariko ave no muri CNDD-FDD. Ibi makuru twamaze kumenya ngo nuko byagizwemo uruhare by'umwihariko n'uyu generali n'uyu Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, ngo nyuma y'uko rero afashe uwitwa General Neva akamubwira yuko ngo Ndakugarika ngo na General Prime Niyongabo bashaka kumutera coup d'etat, ndetse mukibuka yuko uyu Ndakugarika yigeze kuvugana na General Prime Niyongabo agiye kwirukanwa, agiye no kwamburwa amapeti. Amakuru dufite rwose ngo nuko ibintu byamaze guhindura isura, ndetse ngo igihugu cy'u Burundi nyamuneka kiri ahantu habi cyane kidashobora kuza kwikura. Ibi nabyo ni bimwe mu bintu by'umwihariko bikomeje kugenda bivugwa. Ubu rero rwose ngo icyitwa guhigana Ndakugarika ngo uko byagenda kose ngo bwire buke araza gushyira ku butaka uwitwa Reverien Ndikuriyo uyu munyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Ibyo ni byo bikomeje kugenda bivugwa. Hagati aho reka tugaruke gato ku bindi bigiye bitandukanye, by'umwihariko hari amakuru menshi arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tubanze turebere hamwe amakuru rwose namaze kugenda natira atariho ivumbi, by'umwihariko akaba ari amwe mu makuru akomeje kugenda avugwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. N'ubundi ni ikijyanye na CNDD-FDD ishobora kuza gusenyuka, ngira ngo baze kutubwira iminota yenda kugira ngo hakomeje kugenda hagaragaramo ibibazo byinshi muri CNDD-FDD, ndetse nabyo bikomeje gutuma barugana bashaka kwicana. Amakuru turimo turakira rero ngo bigendanye n'ukuntu ngo igihugu cy'u Burundi kimaze igihe ngo gihangana, kimaze igihe ngo gihura n'ibibazo bikomeye cyane, ngo kimaze igihe ngo by'umwihariko ngo kigenda rwose ngo gihura n'icyo nakita isanganya. Amakuru twamaze kwakira ngo nuko n'ubundi CNDD-FDD ishobora kuza gusenyuka, itasenyuka n'ubundi hakabavamo icyo nakita ibyitso. Ibi byitso rero ni bimwe mu bishobora gutera coup d'etat. General Neva narababwiye ni coup d'etat zimaze gushwa mu mwaka, zimaze gushwa mu gihugu cy'u Burundi, ni coup d'etat nyinshi, ndetse hari n'iyo bashinza uwitwa General Guillaume Bunyoni umaze igihe kirekire muri gereza mu 2015. Murayibuka rwose iyo coup d'etat rwose yabaye mu gihugu cy'u Burundi, ndiyo gutya indani nari ahantu bita mu gisagara cya Bujumbura, ariko n'ubundi nakurikiranaga amakuru n'ubundi bijyanye n'iyo coup d'etat hariya kuri radiyo na televiziyo. Rwose nabaga ndimo ndeba se situation ihagaze ite. Muribuka yuko witwa General Neva perezida w'igihugu cy'u Burundi yari guzana n'indege n'ubundi muri bikorwa byo gucunga umutekano hangaha za Bujumbura, ariko kuko yari mu ngabo n'ubundi hariho nkuru nziza bikaza kurangira nyamuneka indege nayo bari kuzana kubera ikoranabuhanga ry'ikirere bipfa. Nyuma yabyo rero uyu amaze gupfa nibwo uyu mugabo yahise yongera kuba yayobora, kuko nta myaka myinshi hatangiye kuyobora igihugu cy'u Burundi kuko amaze kurya manda imwe. Ubu rero rwose nyuma y'uko agiyeho, amakuru dufite n'uko ibintu bikomeje kugenda bikana ndetse binakarata. Tuve kuri no nkuru by'umwihariko twikomereze tugaruke ku kijyanye n'umutekano muke ukomeje kugenda ugaragara nanone mu bice bya za Kirundo, ibice bya za Gasorwa, hitwa za Ruyigi. Amabariyeri murambabwira mwabantu mw'Imana mwenga bariyeri ziri kuvuza ubuhuha. Izi bariyeri ngo ziriho FDL ndetse na Wazalendo. Amakuru dufite ndetse ngo aba basinyanye n'uwitwa General Neva ngo kuzajya biyishyura, ariko ibingibi biciye mu baturage, kugeza abaturage batangiye kuvuga bati usi perezida ati niki kintu dushobora gukora kugira ngo ubutegetsi buriho butagendera kuri demokarasi buveho. Kandi mubyibuke neza Red Tabara nayivuga yuko igomba kugaruka mu gihugu cy'u Burundi, igihugu cy'u Burundi kibarizwamo umutekano ndetse kandi demokarasi iriho itakiriho, hariho ubutegetsi bishimiye bugendera kuri demokarasi. Ese mwari muzi ko igihugu cy'u Burundi isaha n'isaha gishobora kugwa mu icuraburindi? Ibyo ndatanga ibimenyetso byinshi mu kiganiro cya mukanya turi bukore. Ndaza gutanga ibiganiro byinshi mumenye byinshi ku gihugu cy'u Burundi rwose bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi rwose nyamuneka binatangazwa muri rusange, kuko hari amakuru menshi rwose ndimo ndakira akomeje kugenda avugwa.
Uretse kuba ibi rero bikomeje kugenda biba, hari n'amakuru menshi akomeje kugenda avugwa yuko rwose isaha ku isaha bishobora kuza kuba bibi cyane mu gihe Uvira nayo yaza kuba ibaye itombe. Gusa amakuru mfite ni uko Uburundi ngo buri bukore buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo Uvira itaza kuba tombe. Yes, ndabona rero dukomeje kugenda tunagana ku musozo, ngira ngo amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Ndumva twagira gutya tukanabashimira tugasoreza aha ngaha.